جارك دن سلاو دوی برنامه داشت خواه وکی که مگوتی پاش بولتنامه نوچه این کردی همه میوانه کی ور بگرن او جی برز وانگین سیدو هفسروک اکتیار آگهاندن آزادی رای تو بخیراتی سپاس گلک سپاس بو آماده بوناتش خواه وکی سازیه که راگهاندن آزاد و چه حاضریش بو ریخستن کرنا راگهاندنه یان جی پلان و چه بون ده هیامه که گف و تهدید اشکره بو اشکره کرنا سر روش الله هبوی يعني جسالك زيادترش خوا يعني فرميكة الناف سازية خباتي ريفابريا في سازية شخوا جالك كار هبون يعني وقت بيجن كاري ريخستن كرنا روجنا مفانا انشاءالية قانونية هم بيجن کاری ام بیشن وقت پرورده وکرن دوره وکرن جبو روزنامه‌وانان آنگو کسین دخوازن و کاری بکن هبون وقتی دم پرزگریکن این کود چارچوبه وان 7-8 سال ندا در کتنه یعنی پرزگریکن روزنامه‌وانان را پرزگریکن روزنامه‌وانان بخواه یعنی زحمتی وان آنگو لوازی این کار اگر باش مرو بیجه لوازی این کار این دردکتن راستی ده وی چارچوبه داش خواه لهره میجی جبور خستن کرن اوی کاری سازی اندنجی هبون یعنی وقت بیجه وصا هنکی سازی نرو نهات بون رو نشتاندن یعنی که یکتیارا کاندن آزاد چیه برای مجلس آگشتی یا راگهاندنه هبو آکلجیه خوال عموده بو یعنی حیا روزنامه‌وان و حیا اف مجلس یانجی راگهاندن آزاد باش یعنی ندوی تیگهشتن دابین که هر یک کاری وی چیه یک دوی چه بکم یعنی گلک کسان یکتیا راگهاندن آزاد حسباندن وک آلیه کی حکومت آنجی ریوبری نهار اختیار راگهاندن آزاد کاری وی وک یکی کاری وی نقابیه یعنی کاری وک سندیکای وک سندیکا دخابتی یعنی حیا و داویه گلک روزنامه‌وانان یعنی و حوال ما یعنی ایدی زانین یکتیار راگهاندن آزاد بشکی جسازین جفاکا سویله تو آلیه کیوی تنفیزی تنایل سر عرده کاربا بریارن درباره فلان تشتیدا بده فلان یعنی کارو باره وی جبو پیشخستنا وی کاریه و به ارکو پیورین پاراستنا مافی روزنامه‌وانان اندامین خواهین کود بن اندامین خواهش دوی دم در باسبوی داشت خواه برش خواه یعنی دوی مروفی جیزانه بری تنه کانتونا جزیره هبو کوبانه افرین بو اینها هرین فره بو او مجلس راگهاندنا یعنی بلند کول عموده هات دیتن کو تیره ناکه یعنی او مجلس جخواش بو دمکی هات بو آوا کرن جبو دمکی کو او دم کارتی دا پی مشاندن پیش راش خوانها 7 ریوبرین خواسر هنه يعني ريفابريا هريما جزيرة هريما فراتي من بجي طبقايا هر يك مكتب كويل ورهيا بيويست هات ديتنكو مكتبك يوان جيشتي جريداي ريفابريا خسر يا باكور جهلاتي سوريا بفكرن او مكتب شخواهات فكرن رزقنامه خوا درخست کارو باری خواهین جه 7 ريفابريان مكتبن يعني راگهاندنا 7 ريفابريان خسر جبو پلان سازی و کاری وان بده مشاندن ایدی ریوبریا هریما جزیره آکوبر العموده بیشخوا یکسر او جبو وک مکتبه کی ایدی گریدای ریوبریا عین عیسا ابو ایدی به هفرا کاری خواه دادن مشاندن یعنی دوی یکی دا اف مجلس راگهاندنا بلند شخوا جهوله هات را کرن یعنی ایدی پیوستی پی نما جبر مكتب آگشتی یا عین ایسا هات وکرن شخوا جوی دمه دا یعنی جدما کو اف مكتب هات وکرن شخوا یعنی نه دمکی دریجه شخوا یعنی از باورم پشتی سر سال چویی حیا نها هنکی نه یعنی ام بیجن دست بخبات خوا کر رزقنامه خوا مكتب خوا نوچگهان خوا یعنی کاروبار خوا مشان باشه ورن سروجا یکم یا شادج من ترک باغفن او مکانیزم چابو چونا باجاران هر وها رومالا شر روجا یکم یعنی د روشنی آورته ده روشن شرب ورنگی ده شخوا مگوت
يعني دمên berê de mesela yektiya ragihandina azad dema vebûye dema hatiye damezrandin hîn rêveberiya xweser tune bû. Yani di 2012 da hat damezrandin wê demê rêveberiya xweser tune bû. Tiştê ku niha rêveberî dike yani wek rêveberî fermî wek hikûmet berê yektiya ragihandina azad dikir ji ber tune bû yani ev heykeliya ev saziya rêveberî û saziya wê ragihandinê tune bû. Niha di rojê yekem heya roja îro yani divê şerî de xwe yani me ji aliyê xwe de hewl da wisa hinek civîn çê bikin ji bo rojnamevanan rewşê nîqaş bikin yani hinek ji rêveberiyê herêmê jî yani ji rêveberiyan hatin ji bo yani wisa rewşê şîrove bikin kam dikarin çi bikin em planekî bi hev re deynin. Aliyê pratik xwe aliyê pratik yani piranî di demê şeran de yê ku em bêjin digire ser milê xwe mijara çûndina rojnamevanan ya cebheyan ya aliyên şer ya eniyên şer Hêzên Sûriyaya Demokratîk yani Mekteba Ragihandinê ya Hêzên Sûriya Demokratîk û her wiha YPG û YPJ ew digirin ser milê xwe ji ber di rojên destpêkê de tevlîheviyek çêbû yani xeterî jî hebû ji xwe yani demê rojnamevan wisa destpêkê wisa bi serê xwe diçûn hinek ser riyan hinek rastî yani tijminan dihatin hinek xeterî ser yani wan hebûn. Di encamê de ji xwe berî demekê yani em bêjin wek aliyê Tiltemer û hinek aliyên dirbêsiyê û derê qesedê got êdî ev herêmên leşkerînê divê biriya me re yani biriya ragihandina me ji bo zanibin kîjan rojnamevan çûye wer wê biçe ku derê tiştek bi serê wî were yani ji bo ku bê naskirin ji xwe wekum dizanin di encamê vê şerî de yani di rojên destpêkê de me bedelên giran dan yani me jî wek rojnamevan hevalên me heya niha 4 hevalên me şehîd bûne yani yani nûçekhanê Anihayê bû nûçekhanê Çira TV bû her wiha yani rojnamevanê bi navê Wîdad Erdemcî ew ya Mekteba YPJ ya ragihandinê Dîlan Olmaz ew jî şehîd bû yani ji heftiyekê bişûn de medît yani piştî ku hinekî mudaxele hat kirin ev hinekî kêm bû yani ev mijara ku rojnamevan jiyana xwe ji dest bidin an got birîndar bibin hinekî kêm bû ji xwe yê herî êş ew bû 13 mehê dema konvoya sivîlan li Serêkaniyê gelek rojnamevan li wir birîndar bûn û li wir jî yani şehadet çêbûn. Yani divan çend rojên dawî da jî ji xwe hinekî wisa rewş xwe awarte hîn asayî nebûye lê çend civînên me jî dîsa çêbûn hem bi ragihandina qesedê ra bi ragihandina rêveberiya xweser ra û em jî bi xwe yani ji bo em bên pirsgirêkên hene engelên hene astengiyên hene çine rexnên hene çiye rexnên ku em bêjin ser yên rêveberiyê tên ango ser işte asayîşê tên ango ser di nava bajêr da pirsgirêkên bi rojnamevanan re çê dibin ji aliyê saziyan ve ev tişt hemî tên nîqaşkirin yani em hewl didin her yani her hefteyekê 15 roja em li hev bicivin em ji wan re bêjin nêrînên xwe û rexnên xwe. Bawerim şeva nehê mehê meha daha ew roja êrîşê bû hemû dezgeh vekişiyan dûrî bajêr bajarê Serêkaniyê girê spî gelo ji wir de nûçe çawa derdiketin çawa nûçe biraya giştîr dihatin parvekirin ji derdora Serêkaniyê girê spî. Yani ji xwe nehê mehê êrîş dest pê bûn heya sê rojan jî sê roj tam sê rojan hemî saziyên ji derve û ji hundir li Serêkaniyê û li derdorê wê bûn yani weşanên zindî ji Serêkaniyê dihat kirin heya roja dudiyê heya roja siyê heya yani heya roja ku êdî êrîş zêde fireh bûn di nava bajar de ez bawerim roja 5 bû an 6 bû piştî mijara ev hevpeymana bi hikûmeta Sûriyê re bê çêkirin ji xwe rojnamevanê herêmî kes derneket yên biyanî û yên welatên Ereban yani piştî vê mijara hevpeymanê yekser berê xwedan Başûrê Kurdistanê yani dîtin rewşekî vê rengî heye
شخوا حیا گهان دری و حیا درباس بون پشرا ما مداخویانی اک داخست یعنی شخوا او ریکفتن آنگو هف پیمان تعلقه ویج یعنی درین سینور و باجاران تنبو لی او جی یعنی هنک جوان وگریان هنک جوان هینا لودرینه یعنی او جی گریدای بریارا سازی آخوانه گرجه را بیجن بچه و چه نچه یعنی هنک هنه ام ناز دکن تاوی کو بریارا سازی آوانجی گوتبو یعنی نچن لی هاتن یعنی آلیکاری دان هاتن شخوا پشتی دمه که هفتیه که ایدی وصا روش آسایتر بو نها یعنی نها گلکتین یعنی نها روزانه ام بیجن سرلیدان تکرن جالی سیمال کاوا روزنامه‌وان دخوازن درباس ببن یعنی بلکی وصا نبوی هجمار زیده لی روزانه های روزانه لگوری یعنی مکتبه سیمال که روزنامه‌وان تین یعنی بلکی جدد سه قضا شرد نوچگان آنها و آن فتنی ما بونگلو لگوری آگاهیان یعنی دسر کانیه دا وقت قاده کی شرش خوا جدیمنان خویاده بکی دناوا شرده ما بو یعنی حواله ماین آنه فی پرانی وصا هنک دیمن و هفدیتن و وصا دیرکت جناوا سریکانی درد خستن از باورم یه آنهای جی یک نوچک هانک وان لور بو یه روناهی لور بو یعنی ما دیمن وان دیتن یعنی در ویوان بلکی جدردوری باجاج آلی شر و هنک وشان زندی دهاتن کرن یعنی آلی گلک تلویزیون اندن لید ناوا باجر دا شخوا تکیلی هاتبون برینجی یعنی مجارة تلفون ما تلفونی از باورم او بون یعنی شخوا دنو چگهان وان جی پاکروان بون دو شوپاندنا راستی ام بین لسر شوپاندنا وکی راگهاندنا آزاد لسر نوچه و راپورن کو دردکتن باخفن و چاوا شوپاند و بهتر و نوچین کیجان سازیه چلو دو شوپاند یعنی بچه رنگی یعنی جخوا یعنی لگور ام بیجن در فتان تشتگو مد شوپاند وسا تابلو یکی گشتی اگر مرو بحثه بکه راستی تاوی کو پرزگریک هبن تاوی کو هنکی وصا دانستاندن دناو بر روزنامه‌وانان ده هبن هنکی عاجزی روزنامه‌وانان هبن لی براستی یعنی روزنامه‌وانان کو هم به دستگاه بیانی را دشغلن هم ین هریمیل وداره همی با آوایی کی سفربر با آوایی کی آورته یعنی با آوایی کی پر وصا دقت یعنی آگاهیان کم کرن نوچه چه کرن زوب زودایینا نوچهان تایبت ده مجارن مرووی دا یعنی مجارن سوجن شر دا خباتا کی پر یعنی گرام بوها هات کرن یعنی او دگلک جوینان دگلک یعنی وصا جواتان دا یعنی بو جه اسپاسیه یعنی همو روزنامه‌وان لحرمه یعنی حیانی هنک روزنامه‌وان هنه دزگه وانین بیانی گوتبون هون دخوازن جور در کفن یعنی حرمه کی شره هون در کفن امی در فتان جیبه دنواج بو هون در کفن یعنی لتویوی قبول نکرن در کفن یعنی اف بگشتی تابلو یکی باش بو یعنی جاره یکیه در فت هبون امکان هبون یعنی هم یه حریمی هم ین کردستانی جی یعنی هم بحث وان جی بکن ین باشور کردستانی مثلا گلک تلویزیون وان یک دو سه اکیپ خواشاندن یعنی اکیپ خواشاندن هفتیه که دچون اکیپ اقدن دهاتن اوجی پربون آلیکار یعنی یعنی هم ین حریمی هم تلویزیون باشور هم ین ولات عربان هم ین بیانی جی ام بیجن دروج دست پیک دا خبات اکی باش هات مشاندن یعنی دبیجن یعنی دروجا یکی دا هر تشتی خویا کرن دروجا یکی دا یعنی راگهاندن رولا کو لیستیه یعنی دولتا ترک و تشتین کوکریه و وقت دبیجن سوجین کوکر
جز دنیای را داخویا کرن یعنی دولت ترک دخواست دیسا وقت مجار عفرینه یعنی عفرینه گلک تشت لی چید بون گلک سوجن شر لی چید بون لی مخابن وی دمی دور پیچکری بو راگهاندن تنه بو دور دا راگهاندن باشتر رول خالیست شخوا رولا هری سرکه یعنی این روزنامه‌وان هرمینه یعنی او این کو یعنی همو به همو هیزا خوا کار کرن گلو رژه بیلاینتی یعنی به طرف و پیشکاریه درامال کرنا و ایریشه ده چقاس جه صدی هند دینه جه آلیه پیشکاری و هر وها دریا بیلاینتیه و یعنی تیگه هن کود هاتم کارانی یعنی لور است خوازم تشتکی بیجم یعنی ها هنک دزگه هبون نوچگهان انوان هم لور بون و هم لآلیه ترکیه بون هنک دزگه دما کل ورد شو باندن تدگو قای یعنی حواله ورن تام حواله ورن لدما ترکیه همان دزگه بو لورد شو باندن تدگو قای حواله ترکانه یعنی اف دروتیه که و یعنی و دزگه بو هنک دزگه نو صابون یعنی لور تشتکو ددین یعنی خو تشتکو دکشاندن به کامرای خو خویابو یعنی نکارن تشتکی درو درخینن یعنی میناکی که از بدم نوچنگهانا یا کانال العربیه الوربو یعنی حیانی گریا دماکو راپور خواچه دکردم کو تلویزیون رول الخطیب بو لید همان دمیدا یعنی حواله و لترکیه شخوا مداخویانی دا زیدان زنگلو نوچگهانی وان بو جبر که هنک تشت برواجی دولتا ترک دا یعنی راستیا یعنی ایریشان دردخست یکسر گرتن و جوالات درخستن یعنی ترکیه درخستن 24 ساعتان دا گود تیج ورد در کفه یعنی افجی وک ایریشکل سر وان بو لی بگیشتی یعنی شخوا ينكو ددمن شر باغوز دا و شر داعش ين هيزن سوريا ديمقراطيك ينكو يعني ينكو هاتن افر يعني وصا ما حوالتيك بهفرا چيكري همو راستي دديتن چقاسی دزگه وان بخواست بانه یعنی وصا برنگ کی جرنگان راستی انور وصا بروواجی بکره لی حرتم لبرد سکنین یعنی اف هم یه عربی دبه هم یه بیانی دبه یعنی راستی هایی درد خستن کشتنین هایی بین کمکوژین دولت آترک دکر مجار فوسفوری دا پر مجاران دا وصا آلی کار بون لی ام چه قاس جی ببیجن یعنی همو دزگه وک هف نابن همو دزگه به عینی مهنیت و عینی تیگینان نابه یعنی هنک هند بین چقدار هنک هند بین چتا هنک بین هنه این بسر ترکیه و هنک هند بین اوه لی یعنی افتش خوا ریوبری خسر جی هنجاران ده ناف جوینین خدا جی نشان کر یعنی ایریشکی سر وی ولاتی ته یعنی همی روزنامه‌وان زارو که وی والاتینه یعنی چه قاس بید وی کو تگینن خوا لگوری یعنی تشتی کو چید به درخینه هوله گلک جاران هنک روزنامه‌وان توی کو دزگه وان جوان را نگوتیه یعنی بیجن میناک یعنی ارتش سوری یا نتوی یعنی ایکون ها ایریش دکن اونا یعنی دزگه جوان را نگوتی بوی ناوی باغفن یعنی امکارن جوان را بیجن چکدار امکارن بیجن چکدار امسر ترکیه ایوا لهنک روزنامه‌وان وصا او ناف تمی یعنی وصا سر زمان وان هبو بنقاش و رخنیان هنکی هات یعنی چیکرن لی اما بگشتی یعنی وصات او کی جدی در نکتیه یعنی ام بیجن بکارانینه کی تیگینان یا چاوت جالی روزنامه‌وانان آنگو یعنی طرفک گرتن یعنی ام بیجن بری دگوتن اشتا داعش دگوتن چکدارین داعش یعنی جی نظام چیین داعش هنک دگوتن چتاین داعش یعنی او جی دجمنه و دولتا ترک جی دجمنه یعنی وقت بیجن روزنامه‌وان هرمی دوی ناز بکن اف دجمنه یعنی چه جیرا بیجی جی یعنی موافقه گلو راگهاندنا کردی یا نافچه‌ای لگور ازمونا خود کاری بو لگور رومالا شر در بکوه خودی لی در بکوه یعنی دزگه هنمای کردی گلک هبون
gelek hene yani hemû aliyan hene yani aliyên siyasî ve girêdayî yani ez çawa bêjim ji berê çêtir bû yani ezmûnin me hene mesela şixwa serêkaniyê hîne di salên 2013 dan şer li derê çêbûye û dîsa niha şer lê çêbûye û li gelek deverên me jî şer çêbûne û operasyonên rizgarkirinê çêbûne lê bi giştî ez dibînim yani li gorî rewşa ku derketiye yani berê wisa hinekî ew hebû dibêjin nakokî hebû yani lehem yani saziyên Kurdî yên girêdayî em bêjin hinekî siyasetekî muayyen hebû lê wek me destpêkê de jî behsê kir yani em mînakê başûr bînim meselen yani hem gelê başûr hem ragihandina li başûr yani hemû derfetên xwe xistin Rojava yani hemû televizyonên û derê ekîpên û derê hatin û bi kar û erkê xwe rabûn lê pêwîst e hîne ji vê zêdetir yani belkî di daxuyaniya fermandarê Qesedê de ji bo mesela Yekrêziya Kurdî hinek bang hatin kirin divê ragihandin hîne rola xwe bi lîsta yani taybet ragihandina Kurdî divê mijarê de bi bername bi aliyên siyasî re bi şîrûvekirin yani divê hîne bi erk û peywirê xwe raba. Baş. Li gor lîsteya heyî çi qase sazî û dezgeh û toreyên ragihandinê li Rojava hebûn ji bo malkirina vî şerrî? Yani hîne hejmarekî sabit tune ye ji ber tedî çûndin û hatin çêdibe yani hîne ev şixwa ji aliyê mekteba Sêmalka ve tên tûmarkirin yani yekser şixwa ji rêveberiya xweser re diçin wek îmêl yên ku em bêjin navê wan çi ye destûr bidin anna şixwa ew jî wisa dema yani vê rewşa derket hinek pirsgirêkên teknîkî jî bi wan re derketin lê ez bawerim yani yên biyanî tenê di rojên destpêkê de belkî 100 rojnamevan hebû yani 100 rojnamevan şixwa yani em bêjin her yek di du sê di ekîpekê de bû lê bi qasî 100 rojnamevanî artêşek hebû li vê derê şixwa derketina wan hinekî bandorekî neyînî kir wek me got yani hinek niha diçin û tên yani hewl didin û rojane zêdetir dibêjî yani piştî wisa hinekî rewş zelal dibe êdî dibînin rewş bi çi rengî diçe tên yani hejmarekî wisa mebdeî ez dikarim bêjim yani 100 rojnamevan hebû wê demê Kêmasiya ku hemû rojnamevan û ragihêner dibêjin ku di vî şerî de agahî tim kêm bûn û têkilî bi kesayeta berpirs re yekcar nedibû bersiva we çi ye? Yani agahî em bêjin qadekî leşkerî heye qadekî em bêjin wek rêveberî hikûmet heye yani wek saziyê ragihandinê jî çawa wisa di vê rewşa awarte de hinek pirsgirêkên teknîkî derketin yên wan jî hinek pirsgirêkên teknîkî derketin şixwa me got berî çend rojan civînê me hebûn me ev tişt jî ji wan re got û sibe jî civînek me heye ji bo hinek mijar û pirsgirêkan hene lê rastî yani ji aliyê xwe ve hemû sazî hemû nûçegihan hemû kesên dixwazin bernameyên çêbikin bi aliyên têkildar re di nava danûstandinan de ne ji bo ku karibin bernameyê xwe çêbikin yani belkî hinek yani pir caran daxwaz dikin heya ku dibêjin temam em ê çêbikin lê ev taybet mijarekî bi vê rengî yani mînak meselen bi fermandarê Qesedê re çêkirina hinek yani hevdîtinan gelek dezgeh çêkirin ji xwe bi xwe di nava yani wisa axaftin û civatên me de yani gelek kes jî wisa dibêjin yani diviya bû kêmtir hinekî derketiba ser ragihandinê lê ew jî bi vê yekê yani ji me re hat gotin yani rewşekî pir hestiyar e pir hesas e yani fermandariyekî wek Qesedê dema ku derdikefe ser dezgehekê helbet
پیامکی وی جبو فئتکی هيا يعني دما كودر دكافي سر كانالكي واك فوكس نيوز هل بجبو رايا جشتيا امريكي داغفه دزگاه كيدن جبو رايا جشتيا وهرمي داغفه افتام يعني واك تشاوا جريداي وانا يعني او دما يعني دوی روشا هستیار ده هر سازیه کی نکاره بسا برسوی بده انگو نکون ناخوازه يعني لغوري بيوستيان يعني وصاج مراهات گوتن از باورم دمن پیش داجی همی سازی يعني کسین کو بخوازه بن وک آگاهی وک هفدیتن چه بکه وی درفت و ببن لی دروشکی هستیار ده يعني اوش خواه بریا روانه نکار سروان فرض بکیجی دوی کو وی بکن وی نکن مدید نوچین کدهات نویسین هر یک به شوه کی بولگور سیاستا دزگه که تایبت بو جارجاران شاش نوچه او درد کتن گلو او هشیار کرن دوی مجاره ده و دستاری دستوردان کریه تدخل کریه يعني چاوا جخوا يعني مگوت کاری کو روزنامه‌وان ور هاتیه کرین کاری کی وسا يعني همو به راحت کرن از باورم يعني جسدی نود روزنامه‌وان کنها دخابتن ردی گروپین وان هنه گروپین واتسه هنه گروپین تلگرام هنه گروپین دن هنه يعني جمن بجي بقر حيا رقا ديرا زوري وفان هريمان حمي روزنامه‌وان دناف وان جروب نادانا بلكي الولاتك دن تنابي تشتكي بفيرنجي يعني جبر تدي او هاي پیش برك هاي تنا يعني ام سروي جروبي حمي تشتي باروا بكن فاسورتك بفيرنجي دركاتيه دجمنان في تشتاد اخستيه لسر مال بارين وان اف دركاتيه يعني دناف في جروبي ده بلكي يعني جار دمت تلفون خواني في ساعة دقرات تفادك بحزارة تشتاد اخستنا هر روزنامه‌وانك چل كداري دبينه يعني جوي آلي دا آلي كاريك هبو دما نوچه یک دردکت شخوا يعني ام بیجن وک شاشتیه کی آنگو آگاهی یک شاش هبو یکسر لسر گروپ دردکت يعني حوالين کو روزنامه‌وان کو او نوچه راست يعني آگاهی راست دزانین یکسر دگوتن فلان کسی او نوچه بلاف کری امسر راست بکن باشه يعني وقت چاوا ماسه کی کریزه دناف روزنامه‌وان ده هات آوا کرن وقت موتی بلکه الولاتکی دن تشتکی ویرنگی تنن ریها داین کو اجانس ناف دولتی جیوان بویر و ایریشان بشوپینن و چاوال نوچه و دوسیین وان نرین سیاستا کو دناوروکا نوچیان ده بکار ده هات چبو يعني وقت مگوت پرانی ینکو بره اپراسیون داعش جی شوپاندنه شخوا پرانی او دیسا هاتن هریمه راستی يعني حيا رادايكي برمزن يعني هناك دزگاه هبون تدقو قيد دزگاه لفرن يعني ين فرن يعني فرنجي دي شو باندن هل بات هناك زرافيين هبون گریدای هناك سیاست وانن شخوا خویانه يعني وصا چند کانال مزنین امریکی هاتن دست بیکه راستی او د مجارا سوجن شر و مجارا سویلان دا و ایریشن دولتا ترک و با آرمانجا قرکرنه کی اتنیکی بو راپورن پر باندور کرن يعني بروواجی تشتی کل ترکیه و راگهاندنا لترکیه دهات نویساندن و کرن يعني او باندور گلک کر يعني چاوا بوی پیناساده کرن کو دولتا ترک ایریشن کو هاتیه اشتا با آرمانجا قرکرنکی اتنیکیه گلک راپورو درد دکاتن جیش خواه بال دکشاندن سر و مجاره کو اشتال گریس پی و لسری کانیه ین کو شر دکن اشتا هنک بری ین داعشه بون يعني افجی دناوا نوچین وان دا تین مشاندن جو خواه اف يعني دستی وان چاوا خورده به سازیین لفر دما کووان تشتنا بلگه دکن يعني بلکی مرصد السوري هاي يعني حقوق الإنسان ما في مروفان أوجد في مجارة دخبته يعني أف دستي وان خورد كده درابورين بفيرنجي ده لي وقت مقوتي بجيشتي همو كسين هاتنا يعني يم بياني
باوی کی پسپور یعنی مهنی خبتین یعنی راستی هی دگوتن شو وقت ما گوتی تشت دکشاندن به کامیرای تنو کاری وشیره و حتی اف مجاره بکارانینا چکین کیمیاوی یعنی راپورن لسر هاتن کرن ها بلکی یعنی ببن وقت دوز افجی قدره کی باش بون گوتنه که داویه گوتنه داویه سرکفتنش بود خازن گلک سپاس برز وانگین سیدو هف سروکی یکتیا راگ هندن آزادی رای سر بو وی درفته هر وها آگاهین کو تا بمرا پار وکرن سپاس گلک سپاس کو وجی تماشایی مکر ریز و سلاو هون هر هبن